ल गाइज मैले चाहिँ नयाँ गिटार किन्दैछु। यस्तो छ मेरो गिटार चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछ है। स्ट्रिङ मजा फसे हाल्नु स्ट्रिङ लगाउँदैछ है साउजीले। यो सब चाहिँ एकदम ठुलो छ है। आनसानमा सबै थोक पाइन्छ, ड्रमदेखि है पियानो भाइलेन्स सब कुरा छ है यसमा चाहिँ। बवाल चाहिँ आनसानमा हुनुहुन्छ भने यहाँ आउँदाखेरि हुन्छ है। दोस्रो तलामा पनि छ, स्टुडियो पनि छ है यहाँनिर। माइकदेखि स्ट्रेन्जर सबै स्टुडियोले चाहिने सामानहरू हर कुराहरू पाइन्छ। 요거는 스트링 폴리스. 하드 주세요. 하드 콜라. 잠깐만 딱딱 줄게. 잠깐만. 딱딱 하드. 얇아요? 약해요? 두꺼운 거 줄게요. 잠깐만요. 그다음에 스트링 폴리스. 이거 스트링 폴리스 이렇게 되는 건가? 요거 닦아요. 나중에. 이렇게. 그다음에 딱딱. 와이파이 있어요? 예? स्ट्रिङ गिटारको तास पुर्ने स्ट्रिङ पुस्ने तार पुस्ने है। अनि गिटार ब्यान्ड है, क्यापो, स्ट्रिङ ब्याग है। स्ट्रिङ 피크. 피크 딱딱해요. 해봐봐요. 이거 좋아요? 이것도 해봐봐요. 이게 맞죠. 요거 약간 얇아요. 이거요? 스트로크 할 때. 요거 좀 딱딱해요. 해봐봐요. 요거는 얇아요. 됐어요. 다 선물이요? 네. 선물. 이거 다 선물. 네. 색소폰 본 사진 보여줄까요? 예. 외국 호텔. 네, 여기서 2007. 대한민국 조국 조천기도에서. 아저씨 이게 아니요? 얘네 머리 길었어. 옆머리 똑똑 지금 운동하고? 지금 뚱뚱했어요. 지금 운동해서 많이 뺐어요. 이거. 머리 이렇게 딱 하고 다녔어요 옛날에. 이게 색소는 진짜 힘드는 거예요? 예, 힘들어요. 배우는 거. दामी यार। कङ्ग्रेचुलेसन मेरो दाइ यार। अलि दाइ यार कङ्ग्रेचुलेसन दाइ यार। फेरि एकचोटि यार एकदम ह्याप्पी हरि यार। ल एकचोटि म नि हालौँ दाइ यार।
मेरा माया न्यादा ल भवाले आयो अब एउटा फोटो खिचेर कङ्ग्रेचुलेसन भनेर भन्नुपर्छ सिङ्गल फोटो खिचेर